sase kumenyezwa wonke umhlaba wathi hawu akesilekeleleni nanti ubhubha ekhulumile njalo uThixo 2019 ngoFebruary wathi Nazaretha kwabizwa Mvangeli Nkosi yamakhosi ngangiguqe phambi kwakhe nomshumela umthundo befunda umthandazo nenkosana yakwalikhele engafakile umjilo kwakusekholele kakhulu ngiyabona ngabona naye wafaka izandla phakathini wasondela Mvangeli ngathi baba wathi lalela khona inkinga ezayo khona isifo esikhulu esingakaze sibe khona emhlabeni ngathi baba usushilo wathi oyosinda kulesi sifo esikhona ozaxakwe ngobisi asho ukuthi uzaphuza ubisi wathi wayisho kimi ngangiguqela umthundo befunda umthandazo okay ngahle ngathi ngiyambheka ngabona ngathi uvutha umlilo uthi amen ngahle wasondela wathi uyangizwa uthi ngathi baba ngiyezwa kodwa Nkosi mina ke ngedwa ngicela ukuyibuzela mina nje ngedwa ngiyoba ngikuphi myself sesef ingqondo yami yayingitshela ukuthi mhlawumbe kuzohlala kube khona abantu abahlukwana esontweni ngoba isifo saleka kuba yilesi isikhathi esiningi ase ngicabange ngemkhovu le ekhona egcwele izwe lonke kodwa ngacabanga lokho wayesethi kimi lalela mana la umkhono ngakusanyakaza ngababuka labafana enginabo la eceleni kwami ngababheka namuzungulunkulu uthi ngahle wasondela baba ngimiphi mina la ngimkhona wathi la umkhona mana khona uma usuka wena la umkhona indaba yakho bese ulalela zonke into ezikhulunywa lapha esontweni kunama camps manje nama camp manje amaningi la esontweni mawuzele ekazongena kwenye ama camp indaba yakho le kodwa ebengikweluleka ngakho bheka isihlalo bheka UNyazi wezulu amen wamsabuka lutho manje amen nomfundisi wakho wamsambuka nomvangeli wakho nomshumeli wakho nomkhokheli wakho noma umngani wakho omkhulu mana manje ubuka ukuthi UNyazi luphi lana makhona amen leyo ndaba esikhuluma amen ngathi mina Nkosi ngimiphi la khona ngasibuza ngathi mangisuka ngake umfundisi umkhonazi anifundisi ayikhona ngethukile uthi yini ngithi mfundisi ubaba uyakhuluma lapha ngapha uthi kuze isifo esikhulu la esontweni ngathi esontweni mina kodwa yena wayithi emhlabeni kodwa ingqondo yami ngoba vele yayiclikhe ekuthenini ukhuluma ngesonto yasima khona lapho ukuthi hayi kusho ukuthi la esontweni vele ngoba ngiyalibona isonto bayaluza abantu banabangani babo ababatshela izinto mhlambe kuzosefeka sesibonile phela kancane isefo ziba khona kwasefo nasikuphakameni kwaqale kwasefa kuyena umqalo wendlela Bombe uze kuvela iyoni kwakuyisefo leso sasefa amanye amadoda ombonana basala ngaphandle amen kwase isefo lekahlala sibe khona kodwa ngacabanga leso mina ngoba ngumfana wala esontweni ayibonga Nkosi amen ileso sefo ngasicabanga mayikhuluma uNkulunkulu hawu uNkulunkulu uyakhuluma ngathi ngimtshela umfundisi wayilalela nomfundisi ngambona ukuthi uyayizwa naye lento kwathi ekuseni sase siyabizwa ngaphakathi nomfundisi safika kukhona inkosi yakwaDlamini endala iguqela la seliphumizwe ngaphakathi enganeni yathi ingane iguqa yathi ubaba jikelani ngaphambili sase siyasuka saya ngaphambili eFront masifika lapha ngaphambili eFront saguqa la seliphuma ihuka lasezulwini amen lapha eMalama lathi yena khuluma ndaba ezithe yayisikhuluma inkosi lokho yayikhuluma ngakho angizwanga umthetho yebo mfundisi khuluma wayesekhuluma umfundisi wayesesho lokho ayekusho ukuthini wakhuluma
wathi nawe sisuqedile sengibona inkosi kusise usungakhululeki inkosi esihamba inkosi kwasala mina nomfundisi wakhuluma umfundisi wayesethi umnikazi wesonto kulungile ehambe enganeni uthi azenze lento engitshele yona sala wena Dlomo ngathi kwangehlela futhi awukwehla nakho kwathiwa kusale kanti le ndaba iqondene nami na sekuzothiwani manje uzolukhulunywa ngethukile ngilale ngithukile wayesethi uzwile ukuthi ngitheni kuwena izolo ngathi baba ngizwile kodwa angizwanga wathi ngithe kuwe kuzisa isifo esikhulu emhlabeni ozosinda kulesi sifo uyozaxakwe ngobisi ngathi baba ngikuzwile usho kanjalo kodwa angazi ukuthi ngoba ngibuzile inkosi ngaba nesibindi inkinga ebulala isonto angisho kanjalo kodwa uNkulunkulu asibuzi kuye Nkosi siyakuzwa uthini kithi na senze njani amen lento yaqala kudala kuBhombela ekhuluma sizwa bethi wathi uBhombela ehamba la ehamba khona nabefunda ehamba nabo wayesefika ehlala phansi ngasensimini ethile wayesebona umbila owamfishanyana ungakuthi ubelethi ikhwiphi amen wayesethi madoda niyabona lo mbila uyakhuluma athi madoda hayi inkosi asibonthi wathi uyakhuluma umbila but kulungile basho njalo how niyawuzwa ukuthi cha siuzwa wayesethi uthi lo mbila kuzisikhathi lapho izingane zalelizwe abantu balelizwe bayawubeletha izingane bazala izingane bengaka angizwa kahle ukuthi amadoda ayekhona athini amen acela athini kuNkulunkulu ukuthi aphephe kule yankinga kodwa washo njalo yena masizwa besho amen namhlanje lesifo sasiphethe uma uNkulunkulu ekhuluma abantu bathi asishayina ama-20 rand siyonikela ukuthi hayi baba ungakwenzi lokho hayi khona akeke ushawe kucela umnikelo inkosi siyakuzwa senze njani ukuthi siphume kule nkinga na amen amen yafika le nkulumo yaqhubeka ingungu mahlombe yakhuluma namhlanje le yashiwa uBhombela kunjalo nta namhlanje khona abantu abadlwengula ingane na 3 months kodwa wakhuluma Shembe abantu bathi angikhulumi ngani amen kodwa zifunele na ukuthi umiphi